ati uri muhabuzi wa president abwishonga za veterans kandi bayibembere ubureji yashobora ku buri muntu ashemerera kutaha umuhanda ubwo yakubasa gukora mu umurumo ikintu cyasite nasanga district mukaga kandi kikoraje kandi kihemu indwano kihemu abantu kweterana bakaba hamwe abantu bakakoraje muri for example kandi manyangu ero season zakurgaho tamu yazonewa nkanta kukimanya kandi ko batongeza amezi mukaga nabwo still elders forum babemeje kuma bakora ikintu iki ni simu muhamba kashaba Christophe kureba ngo amana gateye mu radio n'amana gateye TV Sky TV mukwatsire ba erosis mu kwato bumwe umukoro mu muhango munonga rahanga muhereza umugisha Paul Tandeka yashobora ku imyaka yira hakabaruho ibiganiro ebyabebiretaho ubuteka konkuba hati buri umwe nakora ngo gwakwenda ubagabirwe butitero abo kubense kegera bakamabayo bakabagirisha ziryabo na mufuriki na muhimbuzi na government ahizire nabayohereza mukozi wa government agera byashyira kandi muzeye kwiyizire mumanyango akari yabaye yo kugarira ibintu mbuteka iki abandize kora no kugira ngo ubushobozi bwaritire bakamabaho nabwo n'abakshoma constitution yitu atiko yo kubazanira ngo ubushobozi no bw'abantu atekene tumanyisaki nicyo cyituturu mbone kubwizire babanza RCs nizikikora buryo bukiko kandi abakora babiri barhobo mumanya ngo ikintu kikakino umuringo gucyabirekero akatongora ikesha road yatahane ne chance kabiri kagambira myaka iriya yo myaka kayitumenende jo tugambira ngo utegi ukabispost tugirebe kandi ukutuzakaru katera 100%. Birungi George watorona kuba chairman wakachika kakaba kirinju yashobora ku kakuza kuyamba ati nuko kugira ngo ubuciko ubu nubuyamba kumaraho ebizo bingi mwanya guwiro bamuti kiruho nyombe ntene mani abo ndwara zangiri kokira kaje ubushiki ntweki abishemwe abatekatekeye ngo uri higi mu mutese kumwe mushitamo kumwe mbintu byanyu byo mashomero ganyu kwatansera chairman n'abachairman banyu kwatansera chairman LC2 banyu n'abatakamwena mukimusi mu rukiko hati waburu mu rukiko ruhone shuri ya kikaru rukiko rw'abatakaru kwingana nabo cyo nasimarahanga no bari ku ntamu amasiko no twashyize imyaka ari gushete neza arushaze ugantu je kubana nampora hangare njya kugira yatse n'umwebare munongo ito twino bukiko buna akarukutana ona bariya ito twino disability council orga RC1 disability council kutaha district eye itute kuterwa karunero ndo chairman so really ni shabangu wekina cyo mukitekinge kansarazi umuronda barema beitu okutora no bukiko bu kutandikire umukatongore umusheta on council district ya Kiruhura kandi abantu abakwikigome nomwe nibo batorinwe akakikwa gashakwa Job Kato Sky TV agensho